Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Haroghat Subdivision Press Club Ingdang Heni Executive Meeting kapadopon. Kidamtang batumi preni phai cricket ham ada por phai Kepapor Molom Dogmoka Forest IBA long Haroghat Subdivision Press Club Ingdang Heni Executive Meeting kapadopon. Patumi preni phai cricket ham ning kansuring ko rain ko racket ham labangso Haroghat Subdivision Press Club hin pen Ingdang Heni Executive Meeting kapadopon along Mai Kachari pon Mai Phu James Milik lapen alohi kapachini jersong terang lapen labangso Executive Meeting kapadopon along Haroghat Subdivision Press Club along member kido anjatong dunsi hingsam jinpen mai pachun pon lapen labangso Haroghat Subdivision Press Club along perangke klembang phu akimi sitame bangpho chepa ogdun amen boronteron ronchonterang rupon rongphar rensing killing lapen Rajesh Mosahari atum chepa ogdun patumi labangso Haroghat Subdivision Press Club along mai phu James Milik pen kapachini ponke perangke atum laki aja kong thedung lasi perthe along ke pherangke tumta isi kedo kethak kecho kejun lam kachingki kachathana bang kacharia bang kenang sorputa than pachini pon lapen kongchun bang jersong terang pen kapachini pon ke nonang ke leji ingdeng 31st Karbi riso nimso ronga je along mesen pen koson pen se news kapaklang pon thekji ma lapen mesen pen news paklang pon thuthekpo pusi kongchun bang hin pen lamthe jai pon Dogmuka pen Robising Hanse, Rupom Rongphar, Rensing Killing. Karbi Anglong News Channel. Pini Nilitum Haroghat Sub Division Press Club Second Executive Committee Nilitum Cetong Pet Pen Mei Padulong lo Labang so Mei Kapado Alam Theke Nilitum Pini la pucot kali Bonta nilitum ongdung aneng kan kithir thip jiapan pini arsigit pen nilitum chingwai cheparai ponlo lapen ke labang so press club ko lo so keng kam kachior pen si nilitum kithir yema labang so puthak nilitum chingwai pon pamelo lasi nilitum pini ateng pen puloten nilitum anutinta hang alam hililepin pen nilitum neng aklong isi tat pen si nilitum dora perlo lasi nilihin pen ke la si dia pun chol Secretary betul Diphu hitia long hidi phamjai jibok asekar kliponji aphan longre krihini sarhabe amai pen claim bang amai kang nila pen trikama mai keseng non ki bangji mationg ache kloni phai troxy pen phai nerkep arni an nini apharman diphu hitia long hidi phamjai jibok asekar kliponji aphan longre krihini habni ni sarhabe amai ahin pen kechengsi claim bang amai kang nila pen trikama mai keseng pon Karbi akhai hako penta Kirim pon hiti pamjai jiboka se karkli kapevir pon pede ji lapen non kitur mia owe atuma phan kapachini pon bomji aphan pu matha se kedamtang ningkan hini aphrang dipu hiti long rekre hini sarhabe amai pen hiti pamjai jiboka se karkli pedo ponlo lapen labangso se karkli phongthom an pechok nang ji puaron kedo pen pining aningkan lethotame bangso se karkli pon thuji aphan pura patumi preni phai cricket homarni longri krihini Sar habeame atum pen klembang amai ingni ponsi nonankili jimati jonga chikloni phai troxy pen ni phainar cap ani nini apharman dipho hithelong bangso se karkli ponje aphan tirikama mai sengponlo ni phai sir ke bajo por se kasadi pen pangcheng se ni phainar cap ani hithi pamjai jibok ase karkli pedopon popusi pachini pon Tirikama mai keseng ponalong mai phumen sing teron dun mai phu don sing teron kongchun bang hemari ingleng rapchun bang har sing teron lapen penangana bang phu atuma phan arpu pekpon si mesen pen sayang deng kapichun pon je phan chesik pon bangso ame kapichun ji along Karbiang long Mouse Council Kachari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbiang long ki ticketing atum tame nang cherap nang cheto dun thapusi pachini pon News report Karbiang long News Channel Long kreni sarbe mai hin pen Karbiang long angkang bi karbia khai to an tumhan nilitum hin pen aprangsi kardom nang pajir kardom nilitum dipurong so pialong kewang nang ko kalam apu thak kela puino je nilitum karbia khai tum
hithi borwa nangkidun lapen lapangso a hithi borwa ke messenger phan mate kachonam kachojor mate elitum kedo ketam ke messenger phan haku benda hithi long elitum kartika pijo mate hithi pamjai pudo lasi ningkan hini aphang dak dipurong sopi a hithi long nilitum bitai si mate ipong lada nilitum hithi pamjai pipon iglo lasi laso hithi pamjai pohorno bangge betai ke thoman pachok nahi pusi haku penta akisara kembang citham lasi non pininga bangge nilitum honghi ka pachok ipo pangsi nilitum dak dipurong sopi long an wang pen po dipurong sopi angkang along ketu aram asar tumpen jingki cithansi nilitum puthot non kiwangi Desember matijong tapulo proxy market arni sini litum bangso hiti pamjai biji lasi laso hiti pamjai kibielong la karbia khai kitu anatum kapacun panjia phan nilitum mahin pen nang chuning ri bro pinna to mailong rupisi chingki thana ma su pathana change dana is son committee kisse mama se pini keseng kono bangalo pulo tirika mamai amai po bangke pualang li phansi jong kono dhon sing terono phansi alang li romasar barim lo tuning galang li si bangs tuning sidalang alang li si bangso kam na pachun ni lo asinonta la bangso kam chunji puining thesi nele tu pu tirika mamai pu alang li pan puthot jong kono Karbi Anglong Autonomous Council CM Reading Pen Home Suri Sirkebra Phokebra Pho Cycles Lu Kacharlia Tumaphan Keron Patumi ni Pre ni Pai Cricket Homarni Dipu Gov Boys Higher Secondary School Patu Aklam along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Karbi Anglong La Pen West Karbi Anglong Arlokedo Lu Kacharlia Mumaratumaphan Kadukawe Home Suri Sirkebra Phokebra Pho Cycle Keron Pon Bangso along Karbi Anglong upon whom Suri Pora Paru Troxy Ra Troxy Kebra Trock Asai Ron Pondo Lapen Halapu West Karbi Anglong upon Suriki Tomra Paruhini Ra Troxy Kebra Sirkeb Asai Sirkep Angdeng Kacharli Supin Sulapen Suarlu upon Ron Pondo Bangso May Long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Parimal Sukla Baidea Minister for Transport Fisheries Setum Alohiaman Penchetongdon Bangso along MP Horen Singh Be, MLA Bidya Singh Leng, MLA Dor Singh Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council, EM Doan, MEC Doan, Board Chairman Atum Chetong Dun Si, Mayalong, RDP Dun. News Desk Report, Karbi Anglong News Channel. Lopra, 50,000 taka ami bohon korise. Aro june Karbi Anglong Autonomous Council Botorman Chief Minister muk advice korise, je Karbi Anglongor jibilagor doctor korise. Eulokor jodi ইয়াত কাৰ্বি আংলং ইয়াত তেওঁলোকৰ চাকৰি যে কৰিব বিচাৰে পাছ কৰাৰ পিছত তেনেহ'লে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিমানখিনি খৰচ এক্সপেণ্ডিচাৰটো সেই খৰচটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰা হ'ব কিন্তু পাছ কৰাৰ পিছত MBBS পাছ কৰাৰ পিছত কোনোবা PG পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা পাছ কৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ জুৰিডিকশ্যনতে চাকৰিটো কৰিব লাগিব কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেৱা কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব যে বাহিৰত যাব নোৱাৰিব সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট আমি কৰিলেহে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা গোটেইখিনি বহন কৰিছোঁ আৰু যিবিলাকৰ ল' ষ্টুডেণ্ট মই যে আজি 2 বছৰ ধৰি দি আছোঁ এইটোতো যিবিলাকৰ ল' ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ ফিজ বহুত গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ল' ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে এই বছৰ আমি 300কৈ অধিক কাৰ্বি আংলঙৰ ল' ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট আছে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি এতিয়া যাতে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমি এতিয়া এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ব'ৰ্ড চেয়াৰমেন গঠন কৰিছোঁ যাতে প্ৰত্যেক স্কুলত কি ফাৰ্নিচাৰ অভাৱ বা বুকছ অভাৱ বা ইউনিফৰ্ম পোৱা নাই বা মিড ডে মিলৰ সময়মতে পোৱা নাই সেই গোটেইখিনি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পৰা আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ব্লক এডুকেশ্যন ব'ৰ্ড চেয়াৰমেন আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ
তাৰ লগতে আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা গুণ উৎসৱটো পাতি আহি আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া এডুকেশ্যনৰ মন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত গুণ উৎসৱত অসমত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নিজৰ পুঁজি জৰিয়তে নিজৰ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল জুৰিডিকশ্যনৰ এলেকা আমি যে কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি গুণ উৎসৱ আমি এতিয়া অহা 16 তাৰিখ 16, 17, 18, 19লৈকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল নিজৰ পুঁজিৰ পৰা গুণ উৎসৱ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইটো কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ইণ্টেলেকচুৱেল তাৰ বাহিৰেও যিমানখিনি চাকৰি কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত অফিচাৰ্ছবিলাক আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াবিলাকত যাব পাৰিব তাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকে তাত ফৰ্ম দিব কোনটো স্কুলত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা কোনটো ষ্টুডেণ্টৰ কিমান কোৱালিটি আছে গোটেইখিনি তাত ফৰ্মত আছে সেই ফৰ্ম জৰিয়তে তাত পূৰণ আৰু কোনটো স্কুলত কি অভাৱ ফাৰ্নিচাৰ পৰা কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি অভাৱ সেই গোটেইখিনি পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত গুণ উৎসৱতে হ'ব গতিকে আপোনালোকে চাওক কাৰ্বি আংলঙৰ যেতিয়া স্থায়ী শান্তি নহ'লেলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছত অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত লোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে কামৰূপকৈ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে এইবাৰ ওপৰত কামৰূপ আছে 74%, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 75.96 86 কিমান আছে না 75 আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত 98 কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমটো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো কাৰ্বি আংলঙত 81% পাছ কৰিছে গতিকে আমাৰ যিটো মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কাৰ্বি আংলঙত 75%, কামৰূপ আছে 74%। গতিকে আজি চাইকেল ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ বিতৰণ কৰা Karlitang Joy Singh Hanse Chiki Moment Pen Football Kapatu Angdong Kiti. Idamtang Patumi Free Pai Cricket Homarni Inkan Suri Inkoi Rain Koraket Home West Karbi Anglong Suri Kindeng Patu Aklamalong Karlitang Joy Singh Hanse Chiki Moment Pen Football Kapatu Angdong Kiti Kapatu Pon. Mukim FC Pen Bongbong FC Atung Pen Angdong Kiti Patu Pondo. Bongbong FC Atung Ketek Muchoda Jok Gol Hini Thapondo. Bonda Mukim FC Atung Gol Isivet ke Thapon Choda Jok. Bongbong FC Atung si Angdong Kiti Cepa Hai Ponda Long. Lasu Angdong Kiti Patu Ponalong. Man Peng Pen Local MSC EM Rina Terang Pin Pen Kaprek Man Peng Hilu Atung Ta Chetong Dun si Mesen Pen Pachun Pon. Sri Kendeng Pen Call at Niling Report Karbi Anglong News Channel. Lapen alami hemhamban lapen puri lada kapati na chupate mukhi yapsi lapen bomba yapsi lapen football kapati ayat dili mari lapen kapati mari chekan kali kan kali apa saja kalau presiden kadang kerel dihai la kedok Yubam. Nasıl kan maharan, napan gate, asal
Doktor mama bisa sama. Anak ni, kamu takut. Nah, dipati, anilan hal tinupan. Ikiwan palo. Nasal mana? Unifor sana taksi. Kapatay dengan. Kapatay hindi. Kacilun hindi. Nasal taksi itu masay ba? Kapatay ng bamba. Cilun ng bamba. Nasisuna taksi mo naman kay. Ako kan orang suwang batuman. Sekali lima kali sebenarnya kapatay dengan nanti. Nah itu percintaan online relationship kedua. Maksudnya kita kedua kan sendiri. Dengan kita mengenai relationship kedua ni pepesi. Katanya pakai pintar ini berpati. Nah ini apa itu tidak boleh percintaan ni pasti boleh. Apa itu? Percintaan pada itu. Nah cara la pena itu halan cuma lupa ada punya kau kemana di bawah itu. Itu jensen tempat coba jemput masih melinten. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me